Lihusi conferência imprensa nebe halau ia sala VIP Aeroporto Internacional Komoro, reitor Universidade Hasanuddin Makassar Indonésia, honia delegação Maia Timor-Leste durante Lorontolo, assina nota entendimento o reitor Universidade no Instituto Sira ia Timor-Leste, onde foi bolsa estudo para estudante timoruan Sira, no abertura classe online, offline, para estudante bolseiro Sira, nebe durante ne halo estudo ia Universidade Hasanuddin. Reitor Universidade Hasanuddin Makassar Indonésia hasil oportunidade no determinado atu cria cooperação estratégico ba comunidade no governo Timor-Leste atu investe recurso humano em Timor-Leste liusi bolsa estudo ba doutoramento no mestrado unian no ne aumenta a capacidade no conhecimento onde bela desenvolve nação Timor-Leste. Investasi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sumber daya manusia di Timor-Leste melalui penguatan U2U, University to University, yaitu memberi kesempatan kepada para dosen dan juga tenaga-tenaga di universitas dan institut di Timor-Leste untuk kuliah S2 dan S3 di Universitas Hasanuddin. Kita berharap bahwa ini adalah awal ya, kita lagi memikirkan bagaimana pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah berjalan saat ini. Tentu yang saat ini sudah kuliah ini kan minimal 3 tahun ya ke depan. Jadi masa berlakunya tentu hampir sampai semua yang masuk ke UNAS selesai dan juga tergantung kedua belah pihak. Misalnya di bidang kedokteran masih dirintis, apakah ada peluang memperkuat sumber daya manusia untuk para calon-calon dokter di Timor-Leste untuk kita kontribusi penguatan skill dan lain-lain. Jadi masa berlakunya sangat relatif terhadap kedua belah pihak, termasuk Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Culture kemarin ada beberapa harapan beliau yang masih sementara dirancang. E fatin hanesan representante lação officer Hasanuddin University ya Timor-Leste informa lihusi visita ne atu kuliah com a bolsa estudo para estudantes secundário no licenciatura programa mestrado no doutoramento niam. E ba alin jovem Sira Universidade Hasanuddin hanya universidade pública ida nebe iha Indonesia parte Indonesia Timor nian niama universidade botona. E universidade que excelente tamanema korseik depois de halo abertura de roto amimos halo encontro que era sua excelência senhor ministro educação do ensino superior ne kuliah amambairo se halo serviço hamutuk depois kuliahmos base secundário nebe sua excelência senhor ministra ensino secundário nenian e harap uinsa possibilidade sair makat bel halo para tebele hasaya capacidade hositani estudante Sira e Sira lá mai escola de Timor mai be foi oportunidade para Sira bele bahne ba e do professor Sira na ba bel mai Hanorin e a Timor-Leste. Hosi Universidade Hasanuddin. Agora Sira agora continua a ser estudo e a Hasanuddin e hone duração ba doutoramento tinantolo nebela Halimar depois ba mestrado tinanrua e se tinenda hobalo dia cliutan. Se mestrado tinenda hobalo se falta tempo para continuar o doutoramento. Entretanto, a visita oficial ne reitor Universidade Hasanuddin Makassar Indonésia noni delegação, assurumalo membro governo balong hanesan ministro Educação, Dulce de Soares, ministro Ensino Superior, Ciência e Cultura, José Honório da Costa Pereira Jerônimo. Enquanto estudante bolseiro timoruan Sira nebe halau estudo e a Universidade Hasanuddin Makassar, hamutu kitune lorasinhat, o número ne bolseiro para programa mestrado hamutu tolonolu, no doutoramento hamutu katno lorasinhat.